Mina ngifuna ukutshela iqiniso usaphile emhlabeni ungakafi. Angifuni mina ngiyafisa uNkulunkulu angigcine. Angifuni mina abantu basi izinto sebengale. Ethi umuntu ngangingazi esekhala lapha ya. Ngoba kuthiwa abangazazi lesindaba anibatshelanga ngani. Umuntu wesifazana noma umakoti wakho noma umfazi wakho ayikho lento ukuthi umbiyela ngokuthi umfaka umuthi. Ukuthakatha lokho. Ukuthaka iwitchcraft ongazi uzibona ukuthakatha okuzokwenza mfana wami namhla ufa uhambe uyotholoza esigodini sosizi lokufa lapho kukhona ukukhala nokugedla kwamasiko ukuthi ke sikhona noma sikho uyobona mhlakathi uncwatshiwe ukuthi sikhona noma sikho yini umuntu wesifazana awumbiyeli ngomuthi ukuthakatha ngoba kunesikhathi la kuyothiwa khona ukhiphe khona lo muthi ya athi uNkulunkulu wadala lo muntu ngifuna ukumfaka lapha mangeke ngene nalo muthi lo egazini angimdalanga mina lo muntu eshe abanye basazovinjwa yinyoka kwelisayo abanye basawovinjwa inhliziyo zamankankana abanye basawuhlupheka basawuvinjwa imithi yabantu icubu zabantu kuthi uyambona lo muntu lapha ya umele lapha esigodini sosizi ulinde wena wagcatshwa wafakwa umuthi owawunecuyo icubu zakhe ngakho ke lo muntu ulindewe lokho ahambe emhlabeni ulinde ngeke ngene ezulwini engaphelele ayi ngeke zeye kwahlulelweni engaphelele lo muntu nalabo enibaqhisha imithi umuntu wesifazane umbiyela ngothando umbiyele ngokumnakekela umbiyele ngokumvikela umbiyele ngokumenelisa enyameni umbiyele ngehappiness nanso into elokhuzana obiyela ngawo umuntu wesifazane nibiyela abantu besifazane ngemithi ngoba ushimane sesha yasesihogweni unomhawu unomgolo uyazi uyigwala uzethemba uyivathavatha uyivaka lesiyingayinga seqolodo awasifokola lezinto ezingazi lezi ezingakwazi ukwenelisa umuntu wesifazane gijima la kuyodla imbiza kudla imkobhakuza lapha ngathi itende lomncwabo awasifokola awazi ukuthi umuntu wesifazane uneliswa makwenze njani uneliswa kanjani awukwazi lokho ngiyaqhuzula nje awazi ushimane yabona ucupha ubuthakatho angazi uzibona ake ngibubuseke ngiyabuya kulabathakathi besifazane lezinja lezi esidlisa amadoda ngiyabuya kulowo mgodi oyesesihogweni kufanele uvume kusemanje ukuthi uyadlisa indoda ngaze kufika usuku lokufa lento la ibhlungu khona yenziwa namakhono la ifike ngiphathe khona ubona lo muntu uyakhola ukuthi singayinga lesi singayinga sikamakotwa yilokhu isithingithingi sikabe yiphenti imfaduko kamakotwa wakhe sidwedwe sephenti lento le ukubona ngisho ukukhuluma nomngakho kulalisa amehlo kamhlonipha kemthobela umuntu wesifazana ufanele ahloniphe indoda manje la kwenzeka ivice versa umuntu odlisiwe ingqondo yakhe iba upside down yaphendukezeleka ukuthi kumnyama ethi kuyakhanya makhanya ethi kumnyama into wrong ethi yonke into esho lo ile libululu lakhe elamgana elamthakatha uthi 100% right awuqinisile mngami ngisho phethe inkonzo uxoxela ngomkakhe yabona nje mina umkami umama wakithi madoda baluthe sedlisiwe lesithodo sephenti siya ukukhuluma ngoNkulunkulu sinoma umkazi lo munye ancoma abafazi bakhe hawu na umuntu esincobela abafazi bakhe engabe lo muntu ukhuluma ngoNkulunkulu ukhuluma ngomfazi wakhe omunye sethi awusukume mngami makubona uhlisiwe leyo nto leyo udlisiwe isidwedwe sephenti leso uyabona okhokho bethu nomkhulu bethu bakhona babethakatha bakhona babe neqiniso mina ngakufungela ngobaba ongizalayo ngeke ngifunge ngomkhulu uShipastor kwaNxabela zela ngusibomsalo ufasi simdala siyanginukela ubafazi basefitness bahle banezinqe ezimathuthumba nehlathi zawuba izimo mondia eqhimlele lihlaza celte zelaqezo kwamavulakazi umuntu ofozigidi unoje ongaphansi kwamitho ngaphezulu ngeke ngazi angimazi umkhulu ngazi mama ubaba bengakwazi chatha engakwazi phalasa ukuze kusho ugogo hayibo sibani wena awuphalaza awengisilo kodwa uma uze wahamba bebambele ngenhliziyo ngoba ubaba wayeneqiniso lamaqiniso emakhosikazi akhe umuntu esifazane kinga iqiniso nina usiyamqinisa ngoba niyabafebela nihamba nilala nonondindwa nilala nomahosha nilala nayo yonke into okay mangenze kufa wena nje owathi ubethela umngakho bese uyafake wena
bangaka abantu azobabulala ngoba nicupha abantu ukuthi ufuna ukukhukhuma lamasende ezefe, omunye ufuna ukukhukhuma izinso, omunye gijima inyoka eswini. Imkhuba yeni nayo ukuthakatha awungalokhu uziba ngokuthi uyambiyela umthakathi wena. Bangaka abantu abazobulawa nase bebulawa yilesife besagana noma esebebulawa le ntombi yakho ngoba wayifaka umuntu wayicupha. Imphefumulo yalabo bantu labo negazi labo lobuzwa kubo uNkulunkulu.